Chanta kampetu masabika Bawipa min thang tasko se tuni thajang la tin house tia Bible cha thiang ka bana chim mi chu lam kal tu angan panni ame somli le pali na kha silai azumi velte na chu ikom thip thap te in khwa ansa e anthil kha pakhat le pakhat ani rom cha thiang cha chu ape tu Bawipa ni sunpa nak chau ko se tu zinga thajang la tin house tia Tlangtar kavandu mi chu the ministry of present di in Tlangtar kavandu ma zon long iru anak ni kri zoom tu he zoom lo tu he akan net di keima zaitinda kasia arem lai kainom lai timi long te ru anakin khwa asami chana kan ma zon long iru anak chu pachian ni akan du piak mi asimo sila sol nak ruanga nikhat nu nikhat in ma zon long iru anak chu akar chin lang mang chu cha papa chian ni fa mang in kham nak akan to piak fa pa ni ama lung thau te in awan sun par nak akal ta ki hivleya ara I calvary vailama misual kan cha achi chu kan cha a sulam anei kho nak cha dinga le kani fian kho nak cha dinga chiang thrawin fian tar kan se kham nak chu papa chian fa pa le chiang thraw mang in to piak kan se chu kham nak ating chaw chang min ha chu mun dang ka dang khwa dang tlang dang hol dang apun pun in idang kom na manusi lo kria ulenaw kan si di chang na chu kria ulenaw asimin ha chu kan ma le local church jewa pachian sun pa nak cha dinga ama pachian lila ni akan pumi khrau lak song apun phun akan pek chu khrau lak song na chu pachian sun par nak le zoom tu kan hoile sarsiam nak cha dinga pek mi kan se kan khrau lak song zaida si dimi kan thei ri lo zonga apoi shrim lo pachian ni thisan in tlan chang mi zoom tu na chu midang cha a ministry tuan ding a fiel kan se kan ma te long ding in tlan kan se lo I chu pachian ni akam pek mi kham nak chu it should be ding le ma du ning in pi ding in pek mi kan se lo I pachian ni kham nak akan pek mi chu midang zong kham an sive nak nga cha dinga alam kipin fiel kan se chu cha a mi zai pau ni tu khoding mi ministry pakhat pachian ni akan peke chu ministry chu the presence of ministry dia dia se chu asul lam chu Bawipa ni zarpani akhin pathian thang thading in biakina kan kal biakin kan phak tika kan holen ha ni akan hu tika thajang an rukla chuve ban tukin kan ma lila zong ni pathian thang thading in arami zoom tu kan holen ha kan hu tikna kan ma zong thajang kan la pe chu pakhat le pakhat ministry of present kani tu chu ase pathian thang thadinga biakin thang tia kal haulo online thang that kho siko timi zong tampi atu kan ma chana an len chang chuban tuk na chu kherau lok song zong tampi an mu khomen thiam nak prang zong tampi pachian ni ape kho min na se saman se lo zoom tu hoisna zoom tu na he pachian thang that ti an tu lo cha an kherau lok song zong an mang khau ti lo an thiam nak prang zong midang cha an mang kho lo heya the ministry of present to me how pop ni kan to kho chiu mi ministry pakhat kha antol to the ministry of present tuan to nak cha dinga hol zong pachiam to ka haulo bechim zong thiam to ka haulo phim zong a haulo pulpit chunga lasak zong a haulo pulpit chung in thong tha chim zong a haulo pulpit chung in tha pacham len zong a haulo kan pom te in zoom tu holen ha sina kanilang mi te khi mual anei tak tak mi ministry chu se
kan pumte shrim in zoom to holian hasina pathian thang thading in kanelak mi shrim khe mol anei mi ministry of presence chu se hi ministry hi zoom to pakhat chiuni tharau lak song le chiam nak program haulo te in zoom to hoilesina tuan kho mi ministry ase chu ministry chu papa jisu christ san in Tlangtar mi zoom to na ni alak consider loading hi apipi ngai kria kan u kan naw na chi lo anton tika keiju hep nan jong ka chiam lo bechim jong ka chiam lo ti in swalpet ilak lo te in ngai chiat nak atong min hasina kan pumte kan vailang mi khi the ministry of presence jose kan u kan naw na zoom to kan u kan naw na ngai chiat nak chi lo nak anton tika an hep nan jong kan chiam lo khomen bian ha jong in arwa jong kan chiam lo khomen simhan se lo kan pumte an sin kan vailang mi khi an cha chun tha jang arok se chu zoom to pakhat chiu ni kan tu khop mi the ministry of presence chu se hi the ministry of presence tuan kho nak cha dinga chiam nak zai man a her lo a ho pom ni kan tuan kho mi asi cha a ngai le zonga thong chin in the presence of ministry hi tuan ding in to ding in pachian ni akan tu piak mi so se khrifa bu chung zonga ministry apun in a women ministry se men ministry se youth ministry high school ministry OFC CAPT ministry apun in a mi kan ma le kan zon chiute a hi ministry of present mi hi mol nei te sulam nei te in to ding hi pachian ni akan du piak mi se o keima tal lo zonga apoilo menung antam pi kule ti mi ro na ke anek nei lo ding mi pachian ni akan du piak mi se keima ka tal lo zon atlam ching lo keima ka tal ve shim haw keima ka tal thong in zoom to ko holin ha jong tha jang an la kho ve hi keima ka tal thong in hi the present ministry the ministry of present mi hi keima shim jong ne keima pumte in ka to kho ve mi asi cha a keima ko na keima ka tal nak ministry te ya hin ka pumten ka lang peng haw ti mi hi zoom to pum pap ka chiu ni akan nei ding mi longput asi hi ministry tuan nak cha dinga hin silungwan chula wa jong a haw mi asi lo chiam nak pa frang la thrau lok song jong zai man a haw mi asi lo kan pumte shim in kanelang mi shim hi mul arak nei tuk chang mi asi chu tuan ding jong in pachian ni akan du piak mi asi cha hi the presence of ministry ti mi te he etai bu te in mai le zonga kan ma le ministry chu te hin chol chang hau si ti mi he tu jing chana tha jang pek pa in ka van chim du mi si kan za pi te za pachian thluachuah na kan pek ko sa